Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gawe, Bos. Boy, gawe. Aduh. Allah. Hantu libur Pak Diki. Bentar, sayang. Oh, Dit. Asuh, Dit. Oke atuh. Eta nu sinane kurang ijem, Dit. Siap, oke. Panas sekali. Kumaha Pak paspor ciunak Pak? Naon eta? Nah, itu Berapa menit tadi? geus can hirup keneh. Itu maksudnya berapa menit? 48 Sarapan detik. ya 52 detik. Guys, batur mata aya tanya Biran. raribut keluarga teh. Aya nanya kupat, itu tukang kupat aya diharus tuh. Aki tingalikeun. Spill Dit. Fil. Siap. Oh, di jawa Dit. Nah, itu tukang kupatna. Set. Mana? Oh iya. Batur mah sararibuk sok. Iya ngararupat. Ngararupat gawe padahal ngeuna guys. Opor daging ayam hampuang dengan bejeng kupat. Nikmat. Jadi nikmatilah hidupmu selagi hidupmu masih barengan keluarga guys. Tanya gitu ya, Mas Adit. Oke, sekian dan terima kasih. Pokoknya mah wilujeng nunaikan ibadah kanggo anu puasa bae ayeuna. Oke.